Oke, kita kembali di resepsi pernikahan Marjon dan apa misalnya ini nak? Lisa apa? Elis. Pemirsa. Marjon dan Elis akan memasuki tempat pelaminan. Bagaimana bosku? Ini apa kami rampo? Dari Makale kan ini Tembus Bori. Wah, kenapa banyak undangan leh? Iyalah. Mantap. Belum lagi, masih ada nanti jam 1. Serba Columbus ini bangki, harap malu. Oh iya, oke baik. Tamu pula mana sudah kau tak sulit nama kebenar. Jadi teman-teman mau untuk mama. Siap kan? Oke bosku. Keluar ke Lombongan. Selamat datang. Oke, selamat datang di Tongkonon. Oke baik. Oh, nanti kami ikut jom bosku. Dari belakang. Koneksi kita siaran TV bisa kita lagi jaringan di Omel Siaril ya. Oke baik, terima kasih. Mohon maaf sebagian siaran kita hanya connect di YouTube di gereja tadi pemirsa. Jadi untuk prosesi pemberkatan nonton di YouTube ya. Di Facebook tadi tidak connect karena jaringan tidak terlalu bagus di atas. Bagaimana Bunda? Iya, ini nama Mirampo. Iya, pela aku mi. Apa ini? Mau miratu gendang mi tanah noni. Oke, kampai betul tak? Nah, sebentar mau diprosesnya. Oke, iya. Apa ini? Pela. Ataba tu orang kan itu jalur tian ni nanti tu lah. Agar kita pergi lampu penting kerana nanti tetik tama. Iya. Atau kau bisa orang lihat sini le. Apa ini? Aku pakai bikin masam di depan kolam ini. Kondisi gempa begitu tante. Atau alibam sendalami mi mati-mati yung dite. Malo pakai milik foto mbak. Oke baik. Oke, sekarang prosesi pengantin naik ke pelaminan pemirsa sudah sementara menunggu. Di situ mau pak yang dua papan itu. Ada yang gendang nanti minum lah. Minum ni mana? Nah, berikut ada itu nara pirat nanti. Ya telah nanti tu, jadi kendala juga. Oke. Salam kasih tamu mali pai mana sini pakabono sende sibayo. Wah, beda naik berupa tamu lahan di kota lama dau dekong kana. Tuan mamai beda fantasi di bawah lama dau depan itu di sana. Wow, paling pangkalan ini kau masih pengabisan atau di kota utara. Si Elena dalam penangkapan urusan keamanan sang kenal pas situ. Aku saya sudah makanan ini kiri dan kodi posono nanagapan kiri lang kapan tahunan di kodi posono tatang dino mo karena anta sola sabu na anta siron dengan guru tumuli oren guru tadoi ko panoto amu panoto makada amu batang salah sabu apa inang kedua siya nila inang kuan na kada siya to nete ko ababu nila sokaruang udah 10 anak ko bilang
Ano man to? Ya, hati-hati. Angga to diumba titu kapan alipusan da kasale toron lokolo piburan lombo karuan na pangaleo. To diumba alam may tetanga na tondo ko toron lokolo piburan lang may te pangalisun na daena. Oli boli pilete mi kalili piloti langimi emmo pipenggiri kami. Tapalempang pasang kapuran pangan tatutun koli-koli rara pasang roto santole. Mari piao gading kira pak talang abulan ki. Si Allah pontolo labi si panapi balusum. Labe katabi pak inde labe si mana si lepa. Kumekara patang mana lagi yang kumerembe tena orisun na batara. Tabe buang harima tua siman tena oratun na suruga. Angku mengkara barok komari nalitak angku merembe diong mengapi na tanah. Tabe lakan na nasiman toparan de karua. Angku mengkara batamate tangga na tondok angku merembe tamate lisun na daenan. Tabe paran de na tondok o siman lampa alayu guna pangaleo. Mondo ko masalia lamit di makam ko nasane daw panito disembang na yalanda siya yo. Kabe bulan ku sorong pindah nasiban ku salaran nane tang karawan ku bayaran kan diagalang. Rokoria maratun dari om isungan makaraenga. Angga tolangan misungi lolok dalam batu ende kuno ko ikurapa kararai dai. Nanai korro pareru tahu kapan nunungan di bulu mapapa. Anna maran tete tondo ko sari papan solanasa. Saburan to maparenta lalanda tegori dan teleto tahu diubah napa nama di manusia. Siman Rokoria maratun naga to di bangun lo atau di kondo busu-busu. Komanda anak petindo iya lu kuto binting na kalau lebih usia tanun makara yang ada tu suruga. Iya to tanga me kataka to tanga me kaboyo se ating tilontara makara yang ada tu suruga. Di gente to patutungan dia to pate tangan mas sulo-sulo. Pastor pengantar Bapak Ibu Pendeta Majelis Gereja lalang nate gori rantele to nate ubah na jeung batu tira-tira Pak Kanalem. Siman roko mambaria maratunna angga tompo bayu-bayu na tongko dan tompo rododo na esungan pakalandoan to di tanan kaparengesan to di rando yang siam pinan tabe rokoria maratunna angga to sitakin pangulu makati itu si selepakkan buku iya to di porompo na tondo ko to di pomalasan na pangleon saburan bapak-bapak TNI Polri. Tabe kasal lebarin ni siman kalando kaori makalima sitang ngasi loloko. Tai kemudian kupaselen narinding kupaleko nama nang ngabanua. Si lele komi kupe katabe pantan komi kupe siman. Kamu mau buang ada otak ada lagi, kamu mau tongkau badan nomali Sunda Batara. Kamu mau buang ada
arru balusun na daw matampaka pelolena daw gulungan na batara tua. Kamu mau puang ki pentiong andi sukaran nalukmi, kamu mau puang ki pelalundun ni sangka apas salinanmi, kamu mau puang ki mata kalambanan maalako-lako. Oh, kitundan to mamma komi dao tangan alangi laki ruyang to matindo komi dao maalisun na batara. Laki tete manikki komi lammai te aluk na rampanan kapal laki eran bulaan ni komi lammai te sangkana basse situka. Wah, situndan komi sangka puang amila sinuyang to matindo komi sangade atami. La limbong komi rokkote aluk na rampanan kapal atasi komi rokkote sangkana basse situka. Oh, kinallo ilalang komi takinan pia pomo kori lambanan komi semberan lotong mulu. Po kinallo ilalang komi paretan lubulin na pomo kori lambanan komi panompoko doke-dokean. Oh, kinallo ilalang komi balana tenong pomo kori lambanan komi bontong na kanae basong komi sara. Oh, kinallo ilalang komi bonde matua pomo kori lambanan komi bayi makuli pindan. Oh, kinallo ilalang komi kanu kuliaru pomo kori lambanan komi kurresan maluko. Oh, kinallo ilalang komi tua sanna pomo kori lambanan komi paraya lempang. Wah, mitua barra rokol supalana inde toru mampang kapala mitong kakinan de rokko talutu tarunona inde to sumuruk alukuna basse situka. Oke Om. Inde simbolo manik inde lokol Lama-lama ki pala itu kepala sekolah. Apa? Yan na kepala sekolah, yan na pala di salama-lama to deh. Yo, yan na pala di salama-lama to. Jaga kepala batu. Kain di salama to sa babat to na lang. Kepala batu deh. Iya, sa babat. Oke, baik. Mantap guys. Iya pantara nakana parang adilori ipangaloloan na tedaenan diran peletoko. Loloan na pantara nakana tongkonan bandodo pata taabi. Ya tongkonan ini umpagendan ini alung na rampanan kapa ini umpatunan nang inde sangka na basse situka. Pakarika. Iya pantara nakana tongkonan kariango ne pakila. Ya tongkonan dikasiri datu mata bubun na dikatangka ampulembang tondon turunan na. Pakarika iya duka pangaren dendena tongkonan to manua sura akondo lele. Pantara nakana tongkonan ne limba pasalaran na tongkonan lupi todio padanga di bangkele kila. Ya digente to tangan alam biisin na kila to tangan arete mianna lepa-lepa. Mangkana salondo buah mata saka inde kayang adiaru inde tarapang adi linde-linde. Pantara nakana padang adi balusu pangaloloan na padang dibangun lipo to ilam padang to sasiria. Iya pantara nakana tongkonan na kollo-kollo. Gente tongkonan dikasiri mata bubun na dikatangka ampulembang tondon turunan na. Iya to di polindo na bulan to di pobarrena Allah. To tangadio laboko na tangadi lombanti ngayona. Puang api unolai datu salon dalon. Iya di gente karaeng na toman taatan. Pakarika. Iya pasalaran na tongkonan lingkasaile. Pantara nakana tongkonan to sarira. Dena tongkonan palotongan ilam padang adi malakiri. Ya tongkonan nanay benda na siya nene palotongan. Tonna mabombaluangan siya nene pongkalu alaw may boto na sarira. Dilan dolalan nimi, dilang kapa tahunan nilo may boto na sarira to na dipabendan pasak bong ito na dipatunan di pamalin. Pantara nakana tongkonan balusu. Tongkonan nanay ben siya nene salakabasin na nanay ben dan pembalabaran siya nene pore. Di gente lalo mo pangalalipun na bubukutang karawan tokulla apura di pelendo. Pasalaran na tongkonan papakayu pangadende-dendena tongkonan kawan.
Iya pasalaran na tongkonan berada. Pantaranakan na tongkonan to nangka ilang padang adiaw gading. Pantaranakan na tongkonan Lombok ilang padang adiaw gading. Upo ku palilingi montong banua nenek mo maimpung ku tambem balatedong esungan todolomu. Apa den niya manitang na lambiran dan dipuduk kutang na dete tong kadara di laku. Mintu nenek emu po nenek angga todolomu po tau bunga. Tang lana po tiram bantuana tang lana poli panga parayan na. Apa tontong lata ando lata tulo kalangan nolo na puang ari matua. Kumaden no pa ami po upa paraya mi po paraya. Ammi tontong latuo batua indukuan radan labanu karurungan susiton na nenek mi radan ton naturan todolomi beran na to di lolong komi ilan may banua nenek mi to di tendeng komi ilan may sungan todolomi di lolongan komi mi manarang di tendeng komi ammi paisan pengantin sholat tomoton nama di momadoko buang buang bungka seleng epi bawa meniki mikil lang ado tilang ibi pentiruan bulan mi lana ola tua asanda lana pupalambanan paraya lenta Adakah? Lola matallo ko tua liling kanan ko paraya tobang ko tama atena ilang sumbang sumusurna hindi to di pumano ko munga nena den no pa na po paraya na po paraya ana iya tontong lapan to batang iya lapa patuina o lamatan lo katua liling kanan ko paraya nolo tobang ko tamate na ila sumang sumusun na ina to di pumano ubainena den no pa na po paraya na po paraya na lasilang mo taginan piyang asirupa semberan mo tong ulo tontong lamentan isa lang alangan na maampula ko lakuan Tua matua indura dan labanu karunungan masalul pura-pura la lento isin. Ano ba sa maron dito? Kure sumangana alun narampanan kapa saba sampah parayan na inde sangka na mas sesituka. Kure sumangana inde alun mayelo saba parayan na inde kula apura dito ringi rongko. Kure sumangana inde tongkonan saba parayan na inde landolongan. Bili upaben dan lalu penarampanan kawali ni yung papunan ng sangka na bas sesikuta. Kure sumangana tau Buddha sampa to ni parayan na rupa pantan solas. Kure sumangana aluk narampanan kawa sampa to ni parayan na sangka na kasambungan. Lalang amiraku penggunaan nilai negeri aku palang akan nauri kekumua. Si pilay mo mayroon na si San mo makarayang na. Wala si sumbong kin na sanggura si bilang kin na luwangan kin na taman di kalita. Para to maarang kata sa katulen na libes. Kure sumang. Alito baskom tanto pabuday. Taising, yakin na. Pucha tangan ni Jobanua. Okay. Oh, tangan tes itu tanto. Yato, Anti pecha. Mami. Mami tanto. Ibu. Okay, bye. Mare, tumalon yan tulang pamyati. Oke, mantap. Ya, Belanda pira-pira ka tentang sa kapanahon kula ka mulai masang nanti ada naron pangkaba sangka na bersisi buka apa revolusi itu ketua tabi lako mulai na pastor
di selain itu pengantar tabe lako na bapak itu peketa siman lako si sarean atau kambang kepala lembang si selain itu Oke, mantap. cara penerapan dulu. tabe lako bapak induk siman lako baru karurungan Waktu selesai. Bagaimana? tuasan salam di sini makan di sana Anak Korea, anak Korea. siapa Iya, apa ya? itu Anak Korea, anak nasang Korea, anak Korea. tuh para nanti ada narapang kapal sangka ada sisi pak kedua mintu kami ku PKKB sile kami ku kesimani nah tadi boleh itu lantai ada narapang kapal sangka ada sisi tuka tira-tira tengkana sarang kaparanuan tulata mulai pamasonasang iya mo tumagipisan na la urangi ki sang buku kada kubre semanga sang pati kan nabisara kada polean paraya tu lana parampo salamisa keluarga nah lapo keluarga tula nakere keluarga aku di sorong mari Matumbit ya? Napaki salamat sa atin. Oh iya. Kamu kita selama sehari ini teman dulu. Salamat sa atin. Ada ketemu jodoh tuh. Oke, ini betul kita mau jodoh tuh. Iya. Oke baik. Oke, bye. Dah mau ini sandala. Matumbay? Raminika. Oh iya. Bunga kadang ko kuwa sumaga lago utosimpo ono na ide sara inde diri mabenani anak narapan kapa umpagula kinde pasulen Allah Sampai matu ating karudo kami. Iya, lagu gua tabe eka asal lebar ini ka ando kundi sidang kasiloloko angga kami kepeke tabe mintu opasan tengko bidau teglik na panang angga Kita nasi ngaruh kok mau. daw tamamba daw limbo sanda kasale Si ngaruh kok kesibukan mile. Oke mantap. siman kumi marduna sarok kumadona langga lanterang ngana tidak kebatai kumi kumasalan dari di kubai kau nama nanga banua gua sile kumi kepeke tabe reke kumi mintu kumi kara bai angga kulimbo utama de lubak bah kapangan gua Sorry coba pukul Inde ada dalam panang kapaan sana. Langan di pematu itu berarti di pematu karurungan daw di pematu nenek na tontonan torolona Dua. Jam ini mau saja dulu. Yo, nanti mabuk. Angga mintu angga rabu tanda diguna buutu untuk abang ando umparike sama anggana inde toma arampanan kawa Belanda mangka mo inde tananda po na ampomi anak abak tusuluk masula duay di basake lamanua kabusuhan na po arimatua tu na panata tu ang pastor rosola petugas liturgi pengantar namintu na to tumangka pa pasake tananda po siya mintu angga pangando umpala ini ide dan anda po olah pada kabusang nabunga nabunga ide tawa alam panang kapa kure semangat apa binduan dibentuk tong kaboro lagu turun tawa parenta di ku bintu to kure semangat apa bentalon di batu tong kaboro lagu angga mintu turun nambe turun indo lantena lidi padang adi bori rantira to padang adi banggele gila padang adi tambang bonga lah buto bulan lam melili na padang adi saadan malusu pangalolon na padang adi bangal libo
Turambo kami untanda sabi inde tangan dapo. Ambomi sola anak abak tu suluk masuk dua tidukun tama anggana inde kaso tu mambe. Mintu nak kumak dure mere masuk nasa. Nak kuai di tempat rampalan kapa asola atau segese masuk dua. Angga mintu raku dan dati guna. Kure semangat tu mintu nak kumak dure mere. Tindu kata kure semangat di batu tu ngaboro. Lako. Lantena lini Mori Ranteleto la bila kotoron nambe etoron nindo tumpak bengan pak tanggaran numpak bengan natu unang karaninde pengkarangan lamaring lamagasa tu siteten inde ini umpaken deke inde ada narapanang gaba angga inde pasti situka mintu nato nakutumak rapanang gaba tang lagi bina lo baik laku amusolana sanganina mintu nato laki kuat kure semangat tu mintu dapat tundumi kemak donem beren umpana tai inde ada narampanang gaba angga inde basse siduka Dadah sayang. langan duga to naku inde ampomi anak kami waktu suluk masola dua itu tidukun tama basse siduka ada narampanang gaba Demani dang nalambi inde sang buku kada sang pati kan nabisara. Demani dang nalambi baseto dulu. Demani dang nalambi inde ada nalembang sandaga salle. Demani dang nalambi inde burana pada alung-palung panabak panaungan. Demani dang nalambi natengkai kalau nalambang pasara gauma. Angga inde serekam bane ia rakana sorang pembasian ia rakana sakeka. Nah ku inde tempat rampangan kapa. Itu datang yang ketang kitung kanan. Belanda Susimoto Torota mengkila lagi Torota kembali lagi apa mintu datang mapuran tang palambiran lana sorong lampung rima tua anda patu uturni lagu kamu angga to matungki angga mintu toronto mangura angga mintu torompo limbu tama telu bak panguran dia mantan. Tahu betul le. Lah kamu mapang Ay wakila. Berapa sih basambayangan sebangan dua minuman kepada para sakemairik marurindo ulung indi iya mau kada kure sumang atau karena tama arampanan kapa tuku ambok tama alala atau sulnasak kalando kau di mintu nato lagu sarong ampuang lampung untuk merah empangan pakai pakai sulnasak dinauba lagi gua salama lagu kita sulnasak dan dapat lagu mengatakan bahasa tinggi karena betul kure Palasti. Iya, terima kasih sono. Salam nenek. Apa lama-lama Kira-kira ada kuris semangat bisa oleh peraya. Apa ni pula? Tuh, kami. Oh. Teh. Pwede no berkat na bengki kapal pemirsa de no salam pa iyo. Okay baik. Weh kurang lene kapala. Okay kapala. Baik. Pergandapuran ini guys. Apa eh? Pergandapuran. Iya betul. Jadi kung memang kami di panah atas karwen atau bola di desa Mira tuh nanina tira-tira nani itu tuh dibahasa kama tengah kama sekolah Tabe. Jadi itu ditutup tamas stasiun goreng itu Jami le. juta kita lupa yaitu ditutup sama hubungan stasiun goreng mereka ya kan Apa matua? Hindi kalau musa. Demo ni na agak yaitu ditutup Apa tanta? Memang ikut terus kanak-kanak ya. Weh. Madu apa meter bengki kita. Oh ya kurang ya. Si karena itu Pamaromido kaya naik ko mag-shooting ko ba? bisa juga lupa 500 rupiah. Bersemangat, selamat. Kita Oke. 500. Oh, Udin, kami sudah ketemu dengan Ada masuk di tas. Ada Ada masuk di ada juta. muda-muda. Tapi Tapi itu mana
Kota, PTKI Doang, dan 2.500.000 rupiah. Oh, lah diresmikan. Mana berbalik? Kita dia bagi pemirsa. Silata bermain Oke, keluarga dari bonus lipu semua ini pemirsa. Maliran Di Gori hari ini di Tumbang Rantai Letong. Pembuangan selaku dan Letong seperti tadi kalau ke Goranindo kita lupa itu kure semangat Kure semangat. Oke, kurang semuanya. Oke. totemo lah juga kilo ko yung kalasada si Paguna bulan ako Maaf tanta. anak ako sulu Apa lipu kara lagu pemirsa? Apa lipu? Apa mamai matumai? Matumai. Buka-buka lagi. Oke, nano tanggal akhir bulan boleh? Awal Februari lah. Akhir bulan. Ah. Bukan bulan Indonesia. Oh iya. Aku na. Oke, di kampo-kampo yung mara. Oke. Jangan lama-lama. Oke, Jangan baik. lama-lama. Kami tidak mau lama-lama. Oke, macam-macam. Iya. Iyo. Macam-macam dari bangun lipu, guys. Yang motor bala mam tu tantam ni sa lakuan. Lama mo, lama. Lama mo. Ada di kampo. Ikaw man ang piagi. Iya, oke baik. Oke. Iya. Mana mo piagi nito? Iya. Lama. Matumbay. Kayak bebas. Oke. Oh, kayak bebas dari Besok lagi. Besok lagi guys. Di mana lagi kita besok? Sana lah. Tanya tuh Mas supaya Mas juga menuju ke sana. Iya, babas kodinya. Oke tuh. Udah panggil lu tuh guys. Iya. Mama panggil lu ke dalam tuh guys. Kepala bilang ke keluarga, kami mak cari tunggal, kami kantor. Kecewa tuh, cek ada dicari tunggal. Kemarin tuh.
Yo, yang mau tuh tarian kreasi tuh bang kata saksikan solan asang kena kreasikan anak pati sudah jomai balusu bangun lipu yo di kuala ko anak sesudah kure semangat to temo lah jumpa kita mah pengkana sara sitaruna iya mutu laung pamuntik ibatan kaleta tanda kure sumangana tuma aram panangkapa lako kita mintu masoro nasang apa doro la tatarima masoro nasang ki pala kumali lako salamisa samayo kaki pengantar daya mai stasi Malia Rara na anta kilang kapasambayangan atau ki sorong mali Guys, sesaat lagi kita akan makan papyong. Ya. Iya. Papyong bulu nangko. Papyong bulu nangko bersama Duku Ubay. Allah ko kita minto solanasang taman si tamu teguran apa dengan lupa-lupa na Pak Panongan. Situ po kita tumapatalan kapas sambayangan. Nando pas tama sambayang. Lasangan na ambe na anak na pinamasallo. Amen. Kurre sumanga na upuang kipatingo mati iyo malabi milante maatang alo totemo. Ungkur semangai si unto ding maleso ing kanat sailan katuang ki tumintu mamase mimang kapayan lako kami mintu mas sola nasang lako te anak ba tu sulu mas sola duai tumangka maun tari mampasake na rampanan kapa dio banua kabusungan mi mintu nato ma adinda belan nakakinan sia kabatar rembu tulu dio mekalemi nalante tanga-tangana allo kaparan nuan totemo puang si sola inde anak mas sola duai lasi tamukan inde burana padang lumpa-lumpa na Pak Panongan tula na pamatoto na batang kaleki marupakan de siawai kimanen pasita pai batang kaleki puang maranukan mati kalemi kumua lami pasakekan mas sola nasang lami pasake to mekande iya to pasakete may 5 mangka ungkar nalendo kande ya to maila na pamatoto batang kaleki untarusan ni teme katuan siapa sanan tengko ambe mamasilan karatuan suruga kay upo ilangan lolok na kilanda ilangan pendaunan na indi allo pangurande-randean ang kisune yung kori lalangki lumokon pak gulingan kila ko bangun manuangki marandukan puang kumakamu tontong lo rinding palakan siyang kulang butaruna kala ko to nalalan kirang pumarampa adio to inang mang kami papatuangkan si misa-misa ke tontong lampu di umpang ke kami puang pasi bala punto mo kan mintu bala sa kasangkan no puang siapa di pagar ini mintu lindo salaki mate telasangan na puang ki pong Yesu tutuo siya maparenta si sola kamu na pinamasallo totemo siya tontong sa lakona amin telasangan na amin na anak na pinamasallo amin. Tapi ini Paleon jangan lupa Columbus. Oke bosku, kami Columbus. Oke Joni, si Renden, Mandemi ka bosku. Mau si bagaimana karun ako ito na di sama pisan to kumuenta kendek masalama nako la kendek doki matampo ka mengkalojo matallo susi mo kagasan de borito parang to beresemanga makan banyak-banyak supaya cepat besar. Kayak sedikit gino sudah dimakan. Bagaimana pengantin? Oke, baik. Oke baik. Ini suaminya pintar nih. Om, apa bang Kalian kamu kita, tuh meja Om? Iya.
Maafin natin nagpuri. Jalan ke mereka tuksida. Pengen minum kan teh. Oke. Mami raka kam tu nikah sebenarnya. Kamu raka Marjon raka. Kalung pasang kan teh. Kalung pasang. Oke. Dari bamu ke mereka bawa bojong mai. Ada ko balik. Tak saya kau minta dia kian le. Nami sampai masih le. Oke baik. Iya baik, saudara serta bersama teman-teman. Oke, semangat Nambe sama Indo. Hari ini resepsi pernikahan Marjon dan Desi yang dilaksanakan di Tongkonan. Tongkonan apa tadi ini? Tongkonan Patah Tabing. Iya di Bori ini, di Bori Rantiletok. Iya. Surabaya Utara, guys. Saat ini memasuki acara istirahat makan siang. Ya, aku mandi begitu, pemirsa. Kalau kindak ke Papyong dulu tiba itulah. Om, dia ke Papyong nih? Enggak. Den. Enggak. Gimana nang batang kalim itu Papyong deh. Itu Papyong Toraya. Enggak ada muka. Iya. Minang mami raka ya. Kita betul kertas mi pak. Pas aku kan bang 5.000 disengku.
betul. Ah, kemandek lah. Percayalah engkau kepadaku, cintaku hanya untuk dirimu, sampai matiku tetap setia. Cuma kamu pelengkap hidupku. Cintaku setinggi Himalaya dan seluas isi jagat raya. Tatapanmu bagai cahaya, jadikan aku sandaran jiwa. Mati aku bila tak ada kamu. Hidupku selalu bersamamu. Dan mati aku bila engkau pergi, tinggalkan aku sendiri. Cintaku setinggi Himalaya dan seluas isi jagat raya. Tatap matamu bagai cahaya, jadikan aku sandaran jiwa. Iya, biar tambah iya, biar tambah batuk dia. Biar kita tambah muda. Iya, oke. Charles dari Talung Lipo. Oke, Om. Saudara Charles dari Talung Lipo diberi kesempatan. Indo mau tambah di mana? Anak.
Salam dari jauh, rindu pulkam Dorce. Woi. Salam bosku. Semoga sehat semua. Salam dari kampung, ya. Inde kan buri. Tuh bonami, oke. Korok-korok itu. Terus bukan tak kira korok sih. Oke. Iya, nah. Mangka makan kami. Oke, makan Mace. Selamat makan. Oh, atar ya. Oh iya, oke. Dia plastik deh, bisa juga harga pertama nih. Oh iya. Udah maru tante, tak maksud tolong kandi. Tak. Tante. Kami mandi kami kilala laptop time panasan nila. Iya, makanya cepat-cepat supaya ada yang Oh begitu. kalau pergi. Oke pak. Jangan dilama-lama. Salam dari jauh rindu. Oh iya, oke. Mabe. Kampai ini tante. Shalom, selamat siang. Bang.